Cakep banget ini, ya ampun bangunannya. Jadi tadi supermarketnya kan di sini, restorannya di sini. Iya, itu ada bangunan yang melayang. Mama, Iya. ziet het werkplezier. Iya. Ah. Pas loh. Semoga Yumi-chan bertahan bobo biar mamanya bisa makan ramen dengan tenang. Tuh. Ini restorannya harus reservasi dulu, kalau nggak bisa dapat, gengs. Selamat makan. Selamat makan. Wat heeft u dan kopen? Makan. Kita cobain kimchinya.
Juga suka main gitu di bangga. Ja. So, junge Jahre sind Coca-Cola. Coca-Cola. Vanilla. Uschel. Vanilla. Joghurt. So, bitte dann, schau dir der Kaffee essen, dann kannst du irgendwann morgen das Gebein mal was wenn wir rein könnten, das wäre eher Zement. Wir könnten doch hinten bei dem Weihnachtsbaum eine versteckte Kamera das hat sie schon längst. Habis. Okay, let's go.
Oh ja, anreißen. Welche auch Karotten machen? Ja. Sepi, Bo. Ini malam sebelum Christmas Eve. Ini tanggal 23 Desember. Dan besok tuh Natal, tapi ini sepi. Ini jadi kita udah keliling dan bentar lagi dia mau tutup ini Christmas marketnya. Jadi lebih baik kita langsung menuju parkiran aja lagi. Asik ya kalau sepi kayak gini, nggak rame.
Bye bye Salzburg. Cakep banget ini, ya ampun bangunannya. Ini untuk brand-brand yang lain, ada Dior, Celine, Fendi, ulala, Givenchy, Abang Kocik. Hai. Dingin. Tapi. Wat hebt u? Achtung. Mooi. Ini bangun? Enggak, bubuk lagi deh. Sampai di sini dulu vlog kita kali ini. Thank you for watching. See you next time. Bye bye. Sarangi. I love you. Oh, mana? Sarangi, Zoe. Mana Zoe? Zoe. Sarangi. Sad mouse. Loh, tadi dia bersuara. Bye bye, Yumi-chan. Good night. Merry Christmas. Merry Christmas. Thank you, Salzburg.